awas dito sa loob na. Salam siya po na basugi. Ganon. Gimanugot niya rin. Parnakuha niya niya rin. Ang diyan lam tako aka para binotowat dito sa loob na. Oras po Andreas. Oras. Para panuk kumaduhani yang kasudut na boson. Opo Andreas. Ami siragurem do. Tariyo di siya pang nabato. Jadi somonari Opo Andreas. Nuang adat kesin bona pasugit sa samosir di sa papahan kubabaringinom. Patorong maduamang. Isiro siya pang nabato. Oras din. Amaray. Sabi kan. Akan naman tinukat duwi. So, anak na. Berguna. Iboto na. Iman, so, ina setiap pengnawati. Jadi na berjolo siya pang nawat di mana anak yung pamaray. Pamaray. Di sima pamaray yo. Pamaray bang, tinamat na. Ani asutun. Yo. Bapak tua bapak udah ni panguli mon. Bapak udah ada, mas tuana. Ini antara na dua ini. Masuk mau nomor 2. Masuk nomor 2. Mendukun. Lima. Hari si panguli. Nah, kira itu mah. Nah. 5. Baru Jampang. Oh, si tapang manor tol mo. Nakatul. Si tapang manor tol. Nah, di jero si tapang no. Naboru ni ba ma? Naboru ni panguli. Napor ni panguli ma. Iboto ni asutun mo. Ay boto ni asunto. Lima rin na perjuli. Ada perjuli tak sonar de bono na taula mun tak tau bailo. Ilo de. Bambol song naboru na. Bol soro di panako. Napor nomor 32 ba. Ayo pepa marayon. Ada sesada di mana? Tuna marangki pung. Ini. Di na buru na do ang gusto siya pang nawa ate bodo di mo ba gitu nate. Ido samole na jolo dangoy mebe. Ala yung ko di partikin na ngono Andreas. Sige bi boto na do. Si tapa. Kala di habe depan. Ay ba na jolo kela bodo manuba. Dari ay kakarian do ko na tulo na. Iya. Desi si pasaine, perché tu e dama si pariva con il fatto. Ma io guarda, capo fede, e buona giorni, amarai mana, hahara i botona, kotetak dorong berbeda. Pangurubi. Jangan dong boy. Napa rumah? Dorong baru paksa ono nih. Iya. Jadi hasil itu niro nama nontuhon isi suwe pang nawa de. Jadi ya tak de. Asai boto tanggung jawab nade. Mga makatay so kida man ay monson. Daw bawidona na kida. Kan makatay do bordo ni runa. Asai may surasi ba. Dada bo holding ni ba si. Kana marang di siyo. Oh lo. Ay siyo ba. Ale margiliram nade. Makilir lang boy. Kanya Ahmad Zaro nasada. Oh yan. Lagoy manok tong dua. May kano ba dong ay totori ko tang pasiye. Oh lo. Jadi hirapang umma. Umma subuti ale. Jadi ka hanomma mo tonggak nomma umma hanan mo. Umma Hirapang mo kadi asapua ahon nade subuto nade. Hirai maha nade. Ino ba modal na bulu partini. Jadi naklinga siya pang para anak mo. Sabi na orang mo. Tunay siya pang nawa ni Barburu ma. Ba, na Barburu. Si Jawa Barat. Baru. Si Molodo. Kalau soal Barburu orang tertulang urusan apa dua. Tulang nomor 2 deh. Tulangin na muli. Tulangin na muli. Iyo. Jaro ka tulang. Tulang. Pe quello di Asana, si tomortoro lo tulang. Iya, si nomor 2 itu. Ada boleh Arong gortori. Ay asa dari dia mana di ruhujen no. La kora-kora ni logika ni deh kan. Mereka si Jawa Barat. Baru bolon, medokol. Baru tulang. Ada tarak tuh tulang orang nodo di tiap pagi. Dari bukan baru pe bariban. Kan itu kan bariban. Boleh paranak nanya boto nama. Kan itu kan bariban on. Di Barburu mah bariban. Boleh paranak nanya. Bayi boto nama kan. Kan itu kan. Tari bari nanya ini. Na man. Ibaratna siya pang nawa para di parana. Pang nasongal di berbaju gitu. Ibarat kalian na berjulu. Amarai. Si Madokon. Si Japang. Baru ibotona. Ibotona. Buru ni umma. Buru mah boleh diulaukan. Buru imanang ibotoni panguli.
Jadi suya pangnawa ni Parboru. Masih Jawa Barat. Baru semua lohon. Baru si Jawa Patulang, manung tulang ni muli. Baru Paribanda. Paribanda muli. Jadi sonari nunga jelas buat reas isi suya pangnawa to. Sonari ado fungsina, ado lapatan na iban nadong suya pangnawa di Parana ko ditonto. Ado fungsi suya pangnawa di Parana ko. Sudah biar na sida. Berbagai penang utama. Oh, si Pangguguy malah ko nade. Penang utama benar. Tanggung jawab penuh malah ko diulang itu. Kamu kepenui, kamu soal lelaki nasare. Ang marupahyo ni mo. Bolo tari mo diharugian si Pangguguy. Beres pangguguy ni. Molo. Ni Parana. Oh, parana. Dang gawi pan paya law diulang tari mo diharugian. Kodok memang macam ni. Jala di poros diulang pe ko bertanggung jawab penuh. Penui. Ima, ingat apa be tayo di filosofi ni siya pangnawa di Parana ade. Di tayo bolo diharugian Pangguguy. Dang si Panupahi. Jala di poros niya kaulang bertanggung jawab penuh sampai selesai ulang. Jadi lanjut mau saya ada fungsinya di Berburu siap pangnawa doon. Sebagai araw na sila araw labatan na siya pangnawa ni Berburu. Sebagai araw na sila. Sampai lebar keluar. So saksi malahon nang dipahuta buruna. Tersoni mah anak teh. Di semua padoan itu martam dulu markona sakaran. Bisa pernah ada suhu nak punau gasan. Asa dari ida teh. Aka ya hede. Pasti turunnya teh. Ima even nang suya pangnaw matuna teh. Mau patong suya pangnaw. Oh, ini dulu lah. Mulai ate mah deh. Bunga dong denggabe dituturi Opo Andreas tarengok di siap pangnawa to. Jadi nunga tawo to nang sodia fungsini. Aka siap pangnawa to ado mampakna di Parana, ado mampakna di Berburu. Di Parana nak keningan bolo tarengok dia rugian Pangguguy mah siap pangnawa ni Parana. Tarengok di harugian. Jadi di poros dia kaulau pe sebagai penanggung jawab penuh. Siapa memulai satu nama ujung ulau sebagai suya pangnawa tomma penanggung jawab niya ka proses niya kaulau ni. Akan record omma na bertanggung jawab. Jadi semuanya lang fungsi do mempak naman na filosofi ni suya pangnawa di Berburu. Na gabi si Jalo Jabbar nagok malakon turuan. Jala sebagai saksi malakon bahwa nang dipahutan na sida buruna tu marga nasi. Buat nasi. Ima filosofi ni dia pangnawa Parana do Berburu. Jadi soal ima mataraja na tasuri pada boleh tu ngarok pe na orang lubi yang kapakadam nami asa dono son ni dua asa debat do napuran na niatuk ni burni raja molo tu ngarong akan orang tablok kema sebagai sarroha oras mari itu salukna oras salam siap bona basugi